nshuti bakunzi ba Denoboz Rwanda TV online TV showbiz entertainment nk'uko musanzwe mubizi kandi munabimenyereye uyu abari wa mwanya mwiza tuba twabateguriye byinshi birenze amakuru mu kinyarwanda ibivugwa hirya no hino ndetse no mu mahanga byifashe bite muri rusange utangiye gusuhuza kandi agiye kubikugezaho nta wundi ni Neyigoros Neyani Kibaruma Kimomo Kibamba ubaruta uyoboye cyangwa se Nyagasani ku bufatanye n'umwami Mutoni. Coronavirus rero ikomeje kuba ikibazo mu Rwanda, ku isi, muri Afurika. Kuri uyu wa 16 z'ukwa gatatu 2020 ahagana mu masaa 8:22 nibwo u Rwanda rwatangaje ko rwemeye gucumbikira abanyeshuri b'Abarundi batinye gusubira iwabo kubera kato n'icyo cyorezo cya coronavirus. Nk'uko tutangiye tubibabwira rero, guverinoma y'u Rwanda yemeye gucumbikira aba banyeshuri bakomoka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nyuma y'ifungwa ry'amashuri kubera icyorezo cya coronavirus. Dore kandi ko uyu mwanzuro wo gufunga amashuri wafashwe nyuma yo gufunga insengero, amagereza, guhagarika amakwe, gushyingura cyangwa se gutabarana, nyuma yo kugaragara cyangwa se kugaragazwa nk'uyu mwanzuro wo gufunga nyamara ahantu hose hahurira abantu benshi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira n'iyanduzwa n'iyongerwa ry'ubukana bw'iki cyorezo cya coronavirus. Kuri iki cyumweru tariki ya 15 z'ukwa gatatu nibwo byemejwe ko iyo ndwara yagaragaye ku bandi bantu 4 nubwo bose bari badafite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ikindi kandi yuko Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda yemeye kwishyura ikiguzi cy'ingendo z'abana basubijwe mu ngo zabo bakuwe mu mashuri, nubwo ngo bizahenda igihugu mu ngengo y'imari bigatwara amafaranga menshi arenga amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko nta kundi byagenda mu rwego rwo gufasha ababyeyi, abarezi n'abana muri rusange n'igihugu kugira ngo icyo cyorezo kidakomeza kogera hose. Naho abanyeshuri benshi bakomoka mu Burundi bagize amakenga yo gusubira iwabo, dore ko bigaga mu ntara y'Amajyepfo, ari naho iki gikorwa cyo gusubiza abanyeshuri iwabo cyatangiriye, kuko ari naho ngo bafite umubare w'abanyeshuri benshi, aho bageze kuri 40% b'abanyeshuri bagize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'uko twabitangarijwe na Irere Claudette, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda, ngo umubare w'abasigaye b'Abarundi mu Rwanda bagera kuri 11, kuko ngo kuri ubu imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ifunze, haba abaturage n'abanyeshuri ntawemerewe kwinjira mu Burundi mu rwego rwo kwirinda kwinjiza icyo cyorezo. Dore kandi ko abagerageje kwambuka mu Burundi bavuye mu Rwanda, hari amakuru ko baba barapakiwe mu mamodoka bagera kuri 300 bagashyirwa mu mamodoka ya gisirikare, nyamara ngo bakajyanwa ahantu hibanga hazwi nka Ngonzi. Aho hantu bakunda kuhita cyangwa se hamenyekanye nka paramedical, bashyirwa mu kato, nyamara ngo kugeza kuri ubu babayeho nabi bishoboka, kuko ibyo kurya, ibikoresho bindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi n'amazi yo gukaraba n'ibindi bikoresho by'isuku bitari kuboneka neza cyane. Iki cyorezo cya coronavirus gikomeje kugaragaza intera, kuko East Africa kimaze kwataka ibihugu bigera kuri 3, Afurika yose kimaze kwataka ibihugu byinshi cyane tavuga umubare, naho bamaze gupfa bo barenga ibihumbi n'ibihumbagiza ku isi yose. Dore kandi ko bakomeje gutangaza ko iki cyorezo ngo yaba ari nk'igihano Imana yahaye Amerika ndetse n'umugabane w'Uburayi, ngo bitewe n'ibyo bakomeje gukora. Iki cyorezo kiri guhangara abantu batari bake benshi cyane.
This is the Nobles Rwanda TV, online TV showbiz entertainment. Nkukuba ubizi kandi unabimenyereye, icyo usabwa kugira byinshi bikugereho ni like, share na subscribe. Reka nkomeze mbashimire rero mwe mwese mwabanye natwe, reka nkomeze mbashimire mwe mudahwema kudutega yombi, reka nkomeze mbashimire mwe mwese mufashe ingamba kubw'amakuru yacu, reka nkomeze mbashimire mwese mugomba kuyatambaza akagera mu baturage bagenzi bacu. Iyi ni The Nobles Rwanda TV, ubufatanye n'umwami Tom Tony ubasezeye, uwo yabagejejeho nta wundi ni Newani Kimomo.